ndirenda gukuririkania tutigitie o ndagika oro nini nyamberie gucineana ing'otore. Ni njui kakugi harurukiria ndo paybill number ni 628889, account name Kameme, amount wikire account wikire Kameme, amount wikire shilingi gana rimwe peke yake. No oi 300,000 Kenya shillings no ikugarurire muturire. Alright, ndeta tuthie mwena uria ungi na dada yangu, habari ya wewe? Sasa microphone ukiweka hapo kwa nini kwa tumbo haiwezi ikashika. Sasa itasikika tu tumbo vile inaendelea. Lakini sasa ukitaka weka tu karibu hapa. Karibu kabisa. Haya. Habari ya wewe? Mzuri. Wewe unaitwa nani? Karibu Modhoni. Modhoni, habari ya Kisii? Mzuri sana. Kisii uliniambia mnaishi na nani? Kisii naishi na watoto wangu. Tulikuwa tunaishi na nyanyangu. Alikufa. Nyanya alikufa. Na sasa huyu nyanya ni nyanya ambaye amezaa mama ama dada? Ni mama ya baba yangu. Okay. Kuliendaje sasa mama hamko pamoja na yeye? Tulikuwa tunaishi hapa Nairobi. Alafu mama ya baba yangu akanipeleka Kisii. Wakati alinipeleka Kisii akaniacha hapo. Kwa mama yake. Akasema atarudi. Hakuwahi rudi. Sasa hivyo ikakaa. Baba yangu wakakuja na mama yangu na baba yangu na mama yana ndugu zangu. Tena baba yangu akarudi Nairobi, akasema atakuja kurudi Kisii. Hakuwahi rudi. Alafu mama yangu akakaa Kisii. Maisha ikawa ngumu, akarudi Nairobi. Alikuwa na ndugu zangu wawili na msichana mmoja. Sasa hivyo tangu mpaka sasa tujai kutana nao. Okay. Aya. Sasa unatafutanga mama? Natafuta baba yangu, mama yangu, ndugu zangu wote. Sasa mama anaitwa nani? Rosemary Muyaki. Rosemary Muyaki kutoka Kiambu. Muyaki? Kutoka Kiambu. Unajua Kiambu ni county, ni kubwa. Lakini sijui ni upande gani, lakini najua. Baba anaitwa nani? Anthony Maina Nyachio. Anthony. Kutoka Nyabikondo. Maina Nyachio. Kutoka Nyabikondo. Nyabikondo. Kondo. Na hii Maina uliniambia ni Maina ya Kisii ama Maina ya Kikuyu? Ya wa Kisii, baba ya babu ndiye anaitwa Maina. Kwa hivyo kuna hiyo jina. Ya by the way hata kuna jamaa alikuwa anaitwa Shimoli Maina. Alikuwa jamaa na uaua watu. Mkisii. Alikuwa anaitwa Maina. Kwa hivyo Maina pia inatumika kule. Ndio. Sasa Maina inamaanisha nini huko? Ama ni jina tu? Ni jina tu najua. Okay. Sasa mama, siku ya mwisho kumuona wewe ulikuwa na umri wa miaka mingapi? Nilikuwa umri wa miaka 10. Umri wa miaka 10. 98. Okay. Na tangu siku hiyo hujai muona? Sijai waona. Na baba mwisho nilimuona 95. Mwisho kabisa. Kwa hivyo yeye ndio alienda wa kwanza. Mama, umeniambia uko na ndugu zako? Ndio, niko na ndugu. Majina yao? Anaitwa Vincent. Paulo. Vincent. Paulo. Na Paulo. Na sasa huyu msichana mdogo sikumbuki jina lake, lakini mwenye alienda akiwa kwa mgongo. Tulikuwa Vincent anaitwa nani? Vincent nani? Sijuangi hiyo ingine. Paulo? Hata hiyo sijui. Mama, lakini mama unajua ni Rosemary Muyaki. Na uliniambia mama alikuwa na sister huko? Alikuwa na sister wake, alikuwa anaishi Githurai. Alikuwa anaitwa nani? Jina sijui, lakini nakumbuka watoto wenye tulikuwa nao wakati tulikuwa. Kama nani? Nakumbuka Githaiga na Modhoni yenye tulikuwa tunatoshana tu. Na Modhoni. Sasa wewe unatamani kuwaona? Ndio. Wow. All right.
Sasa siku ile nitakuoneshana na ama nikujulishana na mama, utasikiaje? Nitashukuru Mungu. Unaweza mfahamu? Ndio, mimi baba yangu na mama yangu nawajua. Unawajua? Ndio. Na hata akikuja tu nakwambia huyu ni mama yangu, huyu ni baba yangu. Sasa siku ile nitakuletea, utaniambia huyu ni mama. Ndio. Na huyu ni baba. Ndio. Watoto ndio uwezi kumbuka. Yao ndio siwezi kumbuka, lakini sasa uko na watoto wangapi? Mimi niko na watoto 4. Uliolewa na jamaa anaitwa nani? Simon Onderi. Onderi ni Mkisii pia? Ni Mkisii, lakini alikufanga 2012. Sasa ukabaki mjane. Na unawalea watoto wako. Wanatoshanaje? Mkubwa ako na miaka 17, ako class 8. Okay. Haya, sawa. Sasa ningependa sasa urudi kidogo pale. Umetoka kwa Nongari. Alafu nitakuja. Si ndio? Ndio. Sasa uliniambia siku ile nitakuita nikuoneshe mama ndo huyu. Nitakwambia huyu ni mama yangu, nitakwambia huyu ni baba yangu. Alright. Lakini sasa story ninasikia. Sasa ngoja usiwachana na hizo story umesikia. For now, kwanza uende hapo nakuja. Sawa. Sasa ndio unipatie hiyo maneno mengine. Sawa. Si ndio? Nashukuru. Haya, Mungu akubariki. Na ni Muthoni. Huyu ni umeniambia unaitwa? Kerumbo Muthoni. Haya, sawa. Huko ni kwa kameme kayo kama mwige twina mutumia ogwitwo Kerumbo Muthoni, na niwe ucio na aretha andu ao, na ndirenda imwe kwa imwe mundu gwitwo Dominic. Haya, Kachonjo. Mundu gwitwo Emelda Wanjiku Mbugua. Emelda Wanjiku Mbugua akorwo niwe uratuhingurira gikabu mari andu ta ana. Emelda. Hello. Emelda. Hello. We mwega? Mwega muno. Wiku? Haha maji. Maji ni mwena uliku? Nairobi maji mazuri. Okay. Kwa ne mwena wa Mwiki? Hau katikati ya Mwiki na Kasarani. Wega atia? Nyendagia iratu. Ni ureciria no muraria nake? Ndiraigua mugambo wa familia. No familia no niriku? Manyare. Eni. Gwenda gwa kuhura nyambe njigue ni wirika kuinuka? Gicagi? Ndeje mweri umwe muthiru. Riu ngwiritwo ndwirika kuinuka ni namba ngoya goro uguo ndeciria nguhurire. Aca ni njiriga na ni njerekeire. Werekeire kuinuka? Anyway, he handu gwikirite igana riaku? Maita 7. Na riu ri mbeca wendaga ciaki? Ukwirite Ngai athe tondu nitukuoya ithe tuikugite mundu ere Ngai arenda ciaki? We kwirite Ngai wenda ciaki? Nyendagia iratu na njaraga thoko. Riu urenda atia? Wahe gitumi kia iganu ni ciguka. Aca ngwenda nyongerere stoko na ngombore handu. Na ngombore handu. Riu kuongerera stoko na gukombora handu urenda mbia cigana? Ngiri 200 uguo tondu enda no nyongerere wira. Riu wiha thaa ici? Tari nduka ya nguo. Ndoiga riu thaa ici wiha? Basi de maji. Niguo nyumba kana wira-ini? De nyumba ne kuma ndirauma. Ni wagire andu? Meho no tutikaranĩtie no kahinda kanini tũgũikarania. Koguo uri mundu munini? Riu ri nguthondeke thaa ici kana ngaguthondeka Saturday? Kayo na thaa ici no ngere muno. Thimu yaku no hote kurora? Utekuhoria wikire loudspeaker ucoke urore ha message? No hote. Teka uguo na wiki uguo wambe winyitiriire kana wikare thi handu ndukagwe. Kenya be yikare kana ni ndugamite tareke jikare. Aya rora. Ngai wa matu-inĩ Jehova rũcinĩ rwega ma nĩ rwakia. Nĩkĩ kĩũru? Ngai nĩ ndona message. Cioka cigana message? Ngai 150. Peke yake?
Teterere ĩngĩ. Tarora o ũguo ũrorete oro hau wone ĩngĩ ĩkĩingĩra. Tareke nyole. O hau ha message ndukoime hau ha message wone ĩngĩ ĩkĩingĩra. Sawa. Nĩ ũrorete? Nĩ ingĩra. Aingĩra oro itũraria naye. Mahoya ndĩrahoyaga nĩ makinyĩire Ngai kĩrĩro ndĩrondĩraga nĩkĩo. Alright, thank you. Ngai wa matu-inĩ thengiũ mũno mũno mũno. Wĩke ũguo ĩ. Ũguo ũguo kugĩte wĩke guo. Noguo ngwĩka. Arabu rĩu wiki ĩno ĩngĩ ũkanyandĩkĩra ka message. Ũnjĩre rĩu ũrĩa maũndũ mahana na ũngĩhũrĩra gabicarĩ ũhũrĩre kawĩra. Noguo na ũndũmĩre. Oka nĩguo tũmenye kana he ũndũ ũngĩ hangĩgĩũka nĩguo. Thank you mũno na Ngai God bless you. Kũu nĩ mwĩki na ũcio ũngĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Beatrice Mukami Njau. Na ũcio ũngĩ aretwo Anthony Mukuha na ũcio ũngĩ agetwo Anastasia Kivoi. Congratulations o mũndũ ciringi 300. Tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ kwĩ maitũ. Wena ndĩrenda wĩbange na ihenya tondũ rũgano rwaku no rũhane ũguo. Ũcio rĩu nĩ kũrurumia biacara. Ũcio nginya atuĩka mũini. Ndĩrenda gũgũtũma ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 628889 628889 account name Kameme. Mbeca ciaku cioke ciĩchonjo. Mũndũ gwĩtwo Ngugi harũkia paybill number yo mabe mamimone 628889 628889 account name Kameme narua. Koguo we angĩkorwo nĩ weka ũguo we ndukagerie kuhoria thimu tondu iraingira angĩkorwo nĩ tũkwanĩria nawe na ũhe gĩtũmi kĩiganu. Alright, no aciangĩ rĩu ing'ota ciao nĩ ciaingĩra rĩu rĩ haiya mũrĩega ũhoro wanyu rĩu rĩ we wĩtagwo Rosemary Mwĩhaki kuma mwena ũrĩkũ? Gaciĩ ribarori kana mwena ũrĩkũ? Kihara. Nero nyite ka microphone wega one hau uguo. One uguo. Ni uthia kanitha? Dia Santi. No dia Santi. Santi nĩ rĩkũ? Santi Teresa. Nĩ Gathoreki? Oh. All right. Rĩu rĩ father wanyu nĩ no? Father niĩ ngoragwo ndĩ wa full gospel no gũthiathiaga tu no ciana ciakwa ibatithĩirio kuo. All right. Sawa. Na father wa kũrĩa Saint Teresa kũrĩa Gaciĩ Kĩhara. Isiri. Isiri. Na bridikara mathara kũu nĩ gĩcagi. Ageithĩke na mabatha mothe ma Catholic mũgeithĩke, atungatĩri othe a PCA mũgeithĩke, na atungatĩri othe a ICK mũgeithĩke, atungatĩri othe a makanitha ma Pentecostal mũgeithĩke inyuothe na Ngai amwĩke wega na ndungata ciothe cia Ngai. Alright. Niki rĩrĩa ngoro ya guoko gĩota kĩrĩ mũtungatĩri we mwĩtungatĩri. Rĩu rĩ rĩu mũndũ gwĩtwo Rosemary Mwĩhaki wĩ mwega? Nĩ kwega biũ. Rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ ũyũ nake nũ? Mwanake wĩ mwega? Ndĩ mwega. Wĩtagwo Vincent Njogu Mũgũre. Vincent Njogu Mũgũre. Mũgũre rĩu ningĩ nũ? Tata. Nĩ tata Mũgũre wa Gaciĩ. Na rĩu rĩ mwanake ũyũ nĩ wao? Rĩu agĩĩta Mũgũre handũ ha no manya hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa mathĩna na ndiĩ ndoya gĩbandĩ ona hĩndĩ ndĩreharia nĩ ũndũ wa maũndũ matatiganĩte. Atĩrĩrĩ Mwĩhaki ndũrĩ gĩbandĩ? No ndĩna rĩrĩ ndĩna ndĩrenda gũthiĩ kuoya mandi. Kuma rĩrĩa waciarirwo ndũrĩ wa gĩbandĩ? Ndiĩ ndoya nĩ ũndũ wa mathĩna mau ndonete gĩthiĩ. Ndona nginya wĩna mbete. Mbete ti ũhiki no gweti. Ndukamake mathĩna monagwo nĩ andũ. Alright, na ndĩramenyithio nĩ Njenga CITC nĩ thukuru na thukuru ũcio ndakwĩra kwĩna kothi ta Kasne Building and Construction, Fashion and Design, Hospitality Engineering ciothe. Ndĩrahũre namba ĩno 0722954039 rĩu we ũkorwo wĩ mũndũ wĩ very mwena ũrĩa ũngĩ ngũririkania atĩ Probox nĩyo ndĩrenda kũhũra thimũ. Probox ndĩrahũrĩra mũndũ thimũ wa Probox ndĩrenda rĩu obid oro rĩu tondũ Probox nĩyo ndĩrenda kũhũrĩra mũndũ thimũ kũhĩtũkĩra 77892 account name ka coke wĩkĩre bid yaku amount wĩkĩre ciringi 40 ndĩragĩũka. Alright, 2015 Probox. Aya rĩu rĩ tamba ũnjĩre we ciana wa cigana? Ndĩ wa ciana 8 no ũmwe netirwo. Ciana 8 ciothe ciĩho?
kamwe mwene otari ucio muthoni ni weho. Okay, aya ndeta riri twambiririe wa mbere ni Jenny Muthoni. Jenny Muthoni. Akari ni Vincent Bosire. Vincent Bosire. Wa gatatu Fauru Waro ni yana kuu Kisii. Okay, wakana ni Tetu. Wakana ni Tetu. Taito Elisa u Elizabeth Mora. Aya usiogi Ajiko Marion siogi ni asiage ndahikita no ni Karongo Stephen Karongo. Kamau ona ni orire na ndi kuria thire Kamau nkoragwo Isiri na usiogi ni Muthoni riu atiri ake Muthoni. Na ndakiona wina Jenny Muthoni ucio niwe mukuru. Haya na hena Muthoni ingi Asa ucio ndahikite nake ucio wa Kisii. Haya riu ri inaki uyu Vincent Bosire. Niwe Bosire. Alright, riu ri kuhika wahikite atiku kuhika ndahikite Githii na ni ndaimire kuo tondu muthuri ucio ni andecaga muno hindi ya Moi na ndandeithagia riu ni ngiona ni undu uria kwina mathina maingi tondu ona he rimwe ndirikanaga ndoyaga avocado gicagi ngakorogera ciana nginya ikana tairwarite kacoko nginya kuria kundu ndacangagirwo Githii na niguo njigua kwi irio lakini namenya kwi irio na kwi mugunda lakini utonete wa guteithia gutiri tondu aragituma mbeca ni atuma hindi ya Moi atumaga marua ni ndamayaga ngamaikia riko tondu ndari na thina muingi muno. Alafu we nduguthoma na nini riu ndirathoma na nginya ndaratuma na ciringi na watu murawa beore kahe kindu ndagaga macina hitoko wagicina nginya mbia we asa ni hindi kwari marua no ino akorwo ringi ikitie no gutire ndakiroraga kwari na thina wapaga kurora wona hatiri riko TV ndarikara kinyumba kihoru kinyumba kinene muno nginya kundu ndoyaga nguo ngathi ngatwara rũĩ kũhũrĩra kuo nginya mũtumia ũcio maritha mũna tondũ nĩmakuire na mbara rĩ mbara nĩ monanaga nayo mbara nĩ ahũrire nginya akĩnda maguoko gũkũ hena kĩrema nyire ndio kũu nĩ njiguaga mbara rĩ nĩ ĩrĩa ĩtagwo mbara Njeketa Uthi mbara nĩ gũkoragwo kũu nyire ngiĩ kuo ndokire Nairobi akiambia kurwara kunywa macohi Mathare ni ndona ndi kuria thire ni tondu ni ndari na thina mungi ndari na tondu mari anini muno kundu ndathia nginya kuho ifarwo oguo hindi kwari na thina na ciana ciakwa mwe nguite onge na guoko ukiuma kuria ri he mwana watigire niwe ndatigire haya niwe ndiroria ukoiga kanasa ucio niwe ndoriga te ukoiga kanasa ndamutigire cucu wao ndoria he mwana watigire haya mwana witagwo atia Jenny Muthoni watigire cucu wao na ni akuire cucu wao ni akuire riu ri ukiuma kuu ri wana twana toigana ndai na Vincent Bosire na Fauru ati tucio etaga titu na niwe Elizabeth muna riu tungi na tu wacokire kugira na gukui na gukuri Mathare ni kuo ikaraga njikara Mathare no ndutaga wira gibarua waki kuhora nguo na ringi ndaga ni ngathie cugu na maundu mangi riu kuhoya njike atia riu tondu ringi gibarua ni kiagaga Isiri ni ugathie maundu mangi yani ngathie riu kwa aria njake niki kwa waria gwika atia ona kuhoya ni nguhoya ni riri gwika atia tondu riu no menya we singo Matharu na ringi masista ni mandeithagia uguo oi ndukamake mathina monagwo ni andu na ni gukinyaga ona ndioka gukuguo ni ni kirota ndarotete ati Ngai nyaga kurena twege Kisii na njira Ngai ni mwagiru mahinda me mothe ya kiria mwega riu ri kirota giakwa ni kiumaga ni undu ndaone no ayonete wi guku riu mwana kio tugite Githii yani ndoto mwana kio uyu ri na akiekaga atia warutaga wira wa kuthako unafanya kazi ya kuni kanafanya kazi kidogo kidogo mtaani kama kuleta kwenda kupakuni nafanya kazi kidogo kidogo kama za kupakuni za mjengo tunapakingiza tukienda kuzipeleka mwana uliku huko Huruma riu we niwe kwaria Gikuyu Bosire
Yeah, njiguaga. Njiguaga. No kwa ona kwaria ndirakeigua kiaria. Yeah. Riu ri ni wakithomire nginya ku? Class 6. Class 6. Okay. All right. Riu na meka taigana? 29. 29. All right. Na wiciragia atia gugeka wecire wendaga na wenda gugatuika kikana? Mimi ndio nataka driving. Lakini ikakuwa kidogo sikupata nini, sikupata doa kwenda nini ya kwenda general. Sasa nikachana hiyo shughuli nikakaa tu mtaani. All right. Gukune kwa kameme kayo kamuige na tuthiite oro wega na ndirenda o thaici tukorwo twaria na mundu umwe wa Probox. Probox gugete ni guthie ma yathie na mutumia. Niguo twaneana Probox tuthie tuthie na mbere na horo witu. Hello. Anu wairimu wa boy. Uyu. We mwega? Uri mwega muno. Weku? Ndi wito Naikuru. We kwanyu Naikuru? O ni radrodu anyura kuhurira thimu. Ai. Radrodu arenda atia na nie ndihare ntito ni ari tene. Eni. Doe na thire we naguo. Aca ni ndire thire na mundu. Thire ndinaguo no ngo wa mshwari. Weku? Ndi Naikuru. Yes. O ni manyari urakuhurira. Aha, manyari uhoro wa umuthi. Ni mwega muno. Okay. Riu ri uria ciana kindira kuhurira. Kindu gigwitwo ndona ka message nderwo jeterere stand by your phone. Yes. Na nime stand by my phone. Wikaga atia? Ndutaga wira wa IT. IT? Nyendagia kindu gitagwo bulk SMS. Bulk SMS? Yes. Riu ukandehera bulk SMS icio roiga? Ucoke uyire Probox muthenya wa Saturday. Sawa? Yes. Oni aguthukiria thimu. Yani ndira muno. All right. Ati oiga ati cheka. Sene akaira Probox muthenya wa Saturday. Riu ri twina nyina wa Bosire. Nyina wa Bosire. Sawa. Nyina wa Muthoni. Sawa. Na ndona wina twana we tuige tuothe twiho. Ni kare kugakuire. Ni kore kugakuire. Kau ndakuire ndari gicagi tene muno. Kuria Githii. Gacie. Gacie ni kukwanyu. Ni kwa gitu ni kwa jari kwa bare yake hara. Wewe wa bare yake hara. Ko namanya na andu anyu mena bia matige guteithia mundu ategemera ciake ma kindu gia no ko ni ciringi yaku urona. Okay. Ono ko ni tonga kane nako. Iyo yao. Na kuri angemerura adi matindeithagia riu na saidia kwao. Ndukamake Ngai ni uteithagia mundu. Niguo nie njugaga ona ndona ndathi kibaro ndona igana ni riega. We chonjo. Ndi chonjo. All right. No ngari ndehera atumia acio angi na ndehera tu o gukuririkania we muthikiriria kana na mwiroreri wa Kameme TV twina mbeca ciaku ndrenda we harakisha na ihenya ingira thiini wa M-Pesa paybill number 628889 account name andikaritwa Kameme amount wikire ciringi igana right now ndenda woe thimu woe mweke tondu mutigarite muri andu atandatu ndenda tu woe mweke kuhitukira 628889 ni weyo umuthi ni na display o wega hau TV ni koguo ndukogie na wahengicika wikira igana riaku maundu maku maikare me very right no gari ndehera andu acio angi na nguririkanie ati ni twathire muthenya wa Saturday na imwana ile ciokire haha riu ni irathoma tutigetie ro hanini na ni nyuma na mutumia we kuria mayaihi ageithike muno ni kuririkana itararirikana ni we wikara twathire tukiona nyumba kuu aikara na mwana icio na Ngai toro murathima na mwike wega na
mutumia wokire hana ndireciragia uhoro wake na nitugukiaraniria mutumia wiho mugunda wake wendirio ni muthuriwe ukienderio mubunge omwe wa mwena na kuria Kirinyaga na mwana wake agikiura ndireciragia uria tungiciria uhoro wigie gucetu mundu ucio nake muthuri rauma haha uria kwendaga uria tukugaga ni renda mundu eko egwetha gwate muthuri ucio ni gwara kwamba guikara nake thi hanini nyambe njugwe na tumenyani atia tondu riu thaici andu aria merenda muthuri ucio ningi muno anakio juga we mundurume we kiga we kianyukia Ngai ugaikara we haririyo gutungitua tari ku auction card eno ungi niguo ngeigua bidi uria ethira iguru ono we roiga ati arutaga ibarua tungitua ku auction na mimi nataka tu usimame wewe ngoja kwanza wewe simama kaa pale nataka ukae pale kwa maana maitorora na mwena uyu guku nigwa kameme kayo ka muingi ndona andu mayuka guku makioyaga moko angi makiguaga no ngari ucio ni ukunyita tondu ucio ndona ucio ni kugwagwa maitorora mwena uyu rora mwena uyu uri riu andu uri Ariki. Riu guku nigwa kameme kayo ka muingi no le me llamo no gaki kama me thank you God thank you gaki kagwa viete aleta gaki no thank you Jesus thank you God yes me llamo no thank you God dia manyara gwa thie gisia nikora mwana uria makumenya no cio rakiuga gaki thank you Jesus okay mama yangu thank you aya guku ni gwa kameme kayo ka muingi tafarira ya njanjo ni turaga kuiguana ni he muiritu waigira guku na arari ogigithii ararira na gigithii aya Alex Jamii Pishori Rais ni dona message yako asanti wa alright uko ne gwa kameme kayo ka muingi na nguririkanie ngicokera niguo twambe to deal na menye no uyu rarira no uyu roiga mbugo kwa kiuga gaki menye no na kamwe no uyu my brother ndenda tu nguririkanie riu tukirikia ucio wa Probox twarikia nake we nawe urenda mbeca ciringi 300 ndenda mwibangeru muri andu atandatu tondu ndenda nawe ugiririo kiuga gaki ni undu wa mbeca ciaku ndenda wingire thiini wa M-Pesa paybill number 628889 628889 muruge thogo gimaharurukirie paybill number yo tukorwo tukimenya ni atia ndiroka kuhurira umwe arugamirire aciangi atandatu alright tuthiete oro wega aya riu ihinda ni ria kinya riu ni ukumuruta kiria fulana yo tondu anga ni kuyuhira ndenda maitu rugame na nugari ni ukuoya jenga oya microphone iyo oya moko na iguru te kwenda kuhonoka no wega tukimiakie riu ri ukihana uguo dada yangu Yes. Sasa Mzuri. Sasa mimi nimekuita ndio sasa tuombe. Ndio sasa nikwambie ni siku gani utakuja. Sasa mimi naona umekuja, umeinua mikono juu. Umesema hakika mimi asante. Hakika mimi asante. Hakika shukuru Mungu hakuna kitu nitasema kuliko niseme kama asante. Wacha Mungu awabariki na waongezee. Asante Yesu, ninasumbuka. Thank you Jesus. Sijui niruke. Sijui ni akinipe. Sijui niruke. Gaki ni kusema nini? Nasema Mayangai. Asante Mungu. Gaki. Asante Mungu. Alright. Leo naginyania kuoboka. Aya, sasa wewe unaitwa nani? Kwa majina naitwa Kerobo Modhoni. Kutoka Kisii. Na sasa hapa mimi naona kuna watu. Sasa tena wakati uliingia ukiwa umetulia. Sasa ni nini nimekufanya? Mimi ninaona mama yangu. Kwani kuna mama yako hapa?
mama yangu ndio huyu. Mama yako? Mama yangu. Uko na uhakika wewe? Huyu ni mama yangu. Uliniambia ati ni ukiona mama yako utamjua? Baba hadi baba yangu. Maitho harukia Kanyamukau. Ni yeye? Ni mama yangu. Ni mama yako? Mama yangu. Hebu muulize anaitwa nani? Anaitwa Rosemary Mayaki. Kwa hivyo hata utaki kungoja nikwambie haya basi kihag mama yako. Niki nyina waka ile tudabe hagi kaide tutodo. Mama. Neure. Mama yangu. Asante Mungu. Asante Yesu. Asante kama Neure. Neure. Muria kihorere Muthoni. Muthoni. Aya. Na kwa Oko ne kumenya ginya gigithio muno. Haya tulia Muthoni kwanza, tulia sasa ndo nimalize sasa Muthoni. Tulia sasa. Haya. Sasa si hakuna kitu utatupatia, utatubarikisha tu. Muthoni kwanza tulia. Uko ne gwa kameme kayo kamuige na mwana uyu merigaine na nyina miaka meige na nyina ni mathina make hanikire na tene gutiari na uhoro wigie communication akiwa gwakire marua na ndio marua nimo magiukaga na nyina akimona akinyita mwakiri mwakama kemasina wakarigwo niki ni mawiro uriku marua matari kanyamu riu nigio na gutinda message ukiandika njega nyumuri anake gutinda mukiandikira hiki message na ruri kindu raikia mauti marua mega ti marua meno Cristiano. Anyway ni muthenya muno, ni muthenya wa umuthi, muthenya wa kugocerwo Ngai ati muthenya wa umuthi kameme kayo kamuigi kurario gigithi kurario gaki na ni tondu wa Ngai we mwenyewe kuringa kiama na gacokeria Ngai gatho twarora haria tumite njega no ngari haria turutite family iria ciothe cionete cihonete ni family makiria magana mana tugacokeria Ngai gatho. Uyu ni Muthoni na riu oete moko na iguru riu ona ngwiciria ni atukanirwo no Ngai akiri mwega nyina akiri haha na anjirire angikona nyina ni akamumenya. Alright. Ndenda tu otugicoka mwena uyu we wibange na ciringi 300 ciringi 300 igira thini wa M-Pesa paybill number 6288889 account name Kameme amount wikire ciringi 100 ndiroka riu kuhurira andu acia ngithimu riu ri Muthoni umetulia ebu kwanza sasa gaki ebu ongea na Kikisini sikie ulikuwa unasema nini? Nilikuwa nasema endelea. Mungu waki asante Mungu. Sema tu na Kikisini. Nisema gaki Nyasaye mbu ya mono gaki moneno nembi ya mono Nyasaye. Juu ya kukuletea mama endelea. Niletea shida kuishi. Ongea na Kikisini sikie. Niseme na Kiswahili. Kisi. Mbu ya mono Nyasaye gaki moneno ne mechando na bwate yerire gaki Kameme Nyasaye tigaye sese ni nainda ye menteretere meru no nyeri tukerimo Nyasaye sese ni wagari sese ni naitwa nani sijine sao Manyari aki Mungu awabariki na waongezee tena wasidishie yaki. Amen. Na nashukuru Mungu. Haya horera tondu ni ukunyitwo riro nyina wa Muthoni wa microphone ndenda wire kana ka we witagwo we introduce mwire na kori tena muno hede ya moi kai mwana ucio no nyedo mwire ni mathina mahanikire nisida ilifanya nisikuja sababu kibarua kuna na mimi nahangaika tu, lakini sasa Mungu amenionekania. Hata naona sema tu watu wa Kameme Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Haya doge introduction yoke mwera no ucio. Haya patia ukijana microphone. Mwambie wewe unaitwa nani? Naitwa Vincent Njogu Magore. Vincent. Njogu Magore. Sasa mwambie yeye ni wewe ni fourth born ama sixth born? Second born. Mimi ni second born. Kwa hivyo umefuata nani? Wow. Sasa Vincent, ile ulikuwa unasema haujui
anaitwa Vincent Njogu, lakini kuna jina ingine Bosire. JID sasa ilibidi nichukue na ndio yangu jina. Niwe gege thiwe nyina wa uria Ndarigirie ndiwe ni njue Kiswahili sisi. Mwaragio na muthee kiria. Ninasema. Mnaegera microphone. Kuna watoto huyu wanaulizia. Ulizia. Sakaya anafanya kazi siri. Elizabeth Mura anakaa Mathare anafanya kazi. Kwa kunywa pombe. Anarudi kwa kazi Yesu. Si kwa kunywa pombe. Ulikuwa unafikiria ndugu yako anakunywa pombe? Bado kuna wingi. Naelewa. Siku na yako na watoto wawili ameolewa na Muluya sawa. Si unajua Eli Marion Wajiko. Yes. Naelewa na Muluya. Haya, orero roguo. Ndageke mwe na Muluya muno mundu. Ndira kwamba gutuga ndwere na ingotore aciangi ana tweterere. Mundu gwitwo Duncan Muiruri Kariuki. Duncan Muiruri Kariuki, where are you? Duncan Muiruri Kariuki. 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 Oh, cionewe. Oyo ni manyari wewe ku. Ati manyari? Wewe ku. Yede mwana Ikuru toto. Dekode. All right. Na Ikuru. Mwana Ikuru. Haya, ni urorete message cia thimu. Reke. Rora na ndukahorie. Manyari. Gai. Haya, ni ciaku. Ni magana maigana? Gai. Ndio message ya bere kidi 150. Nene ikira 150. Haya, ukwenda bia sikana? Haya, ukwenda gate na bia? Ni kwenda kamuje goda tigirio hindi ya corona ndonda. Thiurikie niguo turikie na andu aya angi. Mundu gwitwo Joseph Mwaniki. Haya, aciangi twatigia ana PB number 628889 account name Kameme. All right, tuthie mwena uyu ungi Jim. Jim all right, thank you so much. Direda tu haya. Direda kumuhoera anijua ni kule andu marahoya ni kule kiundu gikoraga mundu nataka kuwaombea sorry Muthoni nataka kwanza kushukuru Kameme